Ne možeš biciklom. Ovo nije ništa kako je gore. Idi pješce pa vidi, ne mogu ga džabe gurati. Imaš sajgom kjetiš po cenu. Gore smo mi išli, gore smo snimali, idemo sad Pa gore. eto, hajde vidi. Ključi ga na špaciren, gejan i to ti je to. Ti imaš 700 metara do vrha. Sad sam ga prvu ubacio, da vidimo ću moći. Ne može više. Šta je bilo? Ima jedan čovjek, evo, malo pričam s njim. Pravo doli, jel? Ne, sad ode on da se Pa što ga nisi pitala? Hoće da skine čizme sad do koljena. Moram mu polako. Onda mogu da vam je klizavo, malo čuvajte se. Dobro, Mi vidit ćemo ćemo. polako do dobrih voda tu odmoriti, napuniti vode i onda polako. Sabina, 700 metara, nije to puno. Gore ti je 700. Ako je to. Agencije, table su u redu, nema šta. Prijatno. Evo vam ovaj dio. Nismo išli nikad. Ova. Klisava, gledaj blata. Šta li je ovo prije bilo? Sabina, čuvaj se tu da se ne okližiš. Boga mi je baš ovdje nezgo. Pa nemoj mi stajati na put. S koncem malo na stranu. Ovo je bilo ko neko... Što ovo piše? Što ono piše? Narodni heroj, vaši... Ne vidim ukosam je odavde. Pazi se, blata, mogli bi se vrlo lako razbiti. Vozi što lakše. Sad je pravo klizavo, ovako nije bilo. Možda ćemo morati pješci. Evo, ovo je već malo zahtjevnije ovdje. Najgore je što je kiša padala, pa je blatnjavo. Vrh Trebevića, tu smo bili 1550 ravni dobre vode, 1 sat dobre vode. Drugog puta i nema za nas. Ako mognemo ovdje proći, bit će dobro. Sad se moramo dobro čuvati da se ne okližimo. Gledajte ovo.
ćemo pješci. Da nije kiša padala, bilo bi sve to ljepše. Von wegen 700 Meter, eine Stunde Ja, bis Dobri vode. On ima šanse ovdje voziti. ja, ali nećemo se vraćati istim putem, idemo sad ovdje pa kuda prođemo. Nećemo ovu oštro Das Problem ist die Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Es ist schon 20 vor. Ovi felge. Es ist schon 20 vor 3. Kuda sada? Ravne, dobre vode, 1 sat. Ja ću jaknu obući, pošto je već pohladno. Ja. Gledaj ti na kojoj smo mi visini ovdje. Krećemo polako, nisvrdo. Znači, idemo prema dobrim vodama. Presjecamo. Gledaj koji je pejzaž, čoveče. Mogu sad da snimam, nisu mi slobodne ruke. Nalijevo kad se pogleda pravo lijepo. Ovo je biciklo sad za ovakih upjeva dušu dala. Sad moram paziti da mi nešto ne otpadne. Čekat ćemo Sabinu ovdje.
Ovo je možda samo malo dok se spustimo i neće to biti sad ne znam koliko. Važno je na nogama se držati sada. Da je bolji federung i pedale dići. Da budu ravne, da ne udari u kamen. To je to. Kamenčuge odnesu sad pa sad. Te odvuku, mora čovjek pasti. Planinčuga. Šta piše? 30 minuta ravni i dobre vode. To je to. Ali to je vjerovatno za pješake. Mi smo sad malo brži.
Vodit ćemo pješce. Uj. Pedale ispravimo. Evo, ovo će biti gadno sad. Čekaj. Moram pas da se ne okriži. Morat ću magnezijum čim dođem opet popiti. Ma sad je samo spuštanje, nemamo mi sad nekog ali mi više. je sva snaga na lijevoj nozi. Stalno me Sad nije tako- napor, već sad je samo oprez. Oprez da ne odješ dolje izbrda. Vidiš. Da snijem jedno. Dobro je da su ova stabla presječena pa da ne moram ovako teško biciklo prenositi. Pričekat ćemo Sabinu. Idemo dalje. Ovdje moramo malo pješci sada. Ovo su mi ovi žile preopasne. Sletit sad pa sad. Evo sad ću biti ovdje. Važno je Jel ti pedale zakačiš dići. pedalom za kamen? Aj polako. Lomit ću biciklo stalno kam... Važno je održavati kontakt sa XC, šta mu to znači? Pojma nije. Održavati kontakt sa pedalama.
pijesak. Da ćemo morat malo bicikla oprat i radi lanca. Moram ići za ulje, da ga malo navoljim lanac. Previše se osušio i zavrćio sada. Jednom ga ostaviš u blatu, počne rđe. E, ovo mi je najdraže kad moram prenositi bicikla. Kada će opet kiša. A ja mislim dok siđemo dolu u Sarajevo da će biti lijepo. Zato pedalo uvijek gore mora biti. Pa znam, ali ne možeš kad voziš. Hajde sam polako, hajde. Ovdje se može malo Najvažnije je da izbjegavati, držiš, a tamo ne može kad je put 30 cm širok. najvažnije je da držiš kontakt na pedalama da ne oklizneš, znaš. Daj kuće ovdje. Ja gdje ne moram, ne pedalam, ali negdje Ovo kuća moram. ovdje bila, šta je ovo bilo? Gdje je više ta voda? Niča. Čekaj, evo ovdje. Do ovdje Ovdje je neka, desno. do ovdje je neka cesta bila. Ovdje skaču s motorima, izgleda enduro. A ne, piše da motorom ne, već ovo je za bicikliste. A vala i ovdje ko skače nije normalno.
da poginu. Ispred mene cuko onaj kolesi, ali puno čupaviji. Ovdje priđe. Ja rekao, šta je sad ovo? Nije to lesi, to je lisica. Ne, cuko Otkud veliki. ovdje sam? Nema pojma, čuju se neki ljudi. Svašta. Jes, brate, lijepo kad se ide niz brda. Poslije 1550 metara. To jest. 1140 smo imali uspona. Stane malo, 1550, ako smo mi bili na 550.000 smo imali uspona. Onda mi ovaj kompjuter nije tačno pokazivao. Ah, to je i kad se budem vratio, on to računao zajedno. Ok. Baš me interesuje gdje ćemo sići. Pošto nisam nikad ovuda išao. To Sarajlije znaju sigurno. Ja već čujem grad, čini se, auta ili nešto. Mi smo izgleda sad sišli
s druge strane brda gdje je ona Trebevička žičara završava gore na vrhu. Sad mi interesuje kuda ćemo mi proći. Gdje sam mi sada? Ravni, prvi šumar, nadmorska visina 1060. Vidiš, a gore ona žičara. Vidi ovo što je fino. Evo ga opet, gledaj. Sad moramo vidjeti gdje nam je najbrže do grada. Pa dole, Čekaj. gore je brus. Čekaj. Piše brus. I donio ostatak stare one... Sada je oblaka tamo.